And here, captured on film for the first time, we see the chicken crab. A music video, a music video. Yeah, we are in a music video. This is what you call a music video. Oh, baby, we're singing. I'm in a music video. Run. Regardez bien, filmé pour la première fois au monde, voici le crabe poulet. Un clip de rap, un clip de rap. Ouais, on est dans un clip de rap. Ça, c'est ce qu'on appelle un clip de rap. Oh baby, c'est ça qu'on chante dans un clip de rap. Cours. شاهدوه ولأول مرة مخلوق نصفه دجاجة. قناة الأغاني، قناة الأغاني. نعم، نحن من قناة الأغاني. هذا ما نسميه قناة الأغاني. أوه حبيبي، نحن نغني في قناة الأغاني. اهرب. Ve bir ilkle karşınızdayız. Televizyonda ilk kez. Tavuk yengeç. Müzik videosu, müzik videosu. Evet, müzik videosu, müzik videosu. İşte buna müzik videosu denir. Oh, şarkı söylüyoruz. Bir müzik videosunda. Koş. A teraz, sfilmowany po raz pierwszy, wystąpi kurzy krab. Muzyczny program, muzyczny program. Tak, to jest muzyczny program. Takie są dziś muzyczne programy. Orety, śpiewamy, bo jestem w muzycznym programie. Wiej. А здесь, на этой видеозаписи, мы увидим цыплячьего краба. Музыкальный канал, музыкальный канал. Да-да, мы с вами на музыкальном канале. Вот он какой, музыкальный канал. О, бэйби, мы поем здесь, и все любят нашу музыку. Бежим. Y aquí, grabado en imágenes por primera vez, tenemos al cangrejo gallina. Vídeo musical, vídeo musical. Sí, esto es un vídeo musical. Esto se llama un vídeo musical. Baby, cantamos un vídeo musical. Corri. E qui, per la prima volta sullo schermo, il granchio gallina. Perché noi siamo qui? Che cosa noi facciamo? Scegli il tuo canale, c'è il video musicale. Davvero niente male, il video musicale. Oh ragazzi, non cambiate canale, c'è il video musicale. Oh oh. Corri. Y aquí, captando en video por primera vez, el pollo cangrejo. Un video musical, un video musical. Sí, estamos en un video musical. Eso es lo que llamo un video musical. ¡Oh, mi vida! ¡Oh, mi amor! ¡Cantamos en un video musical! ¡Corre!